Shalom, Seitun Kerinana, Ijape Kamringan, Ibas Pak Senda. Salam sehat, jumpa kita Ibas Jambur Seitunta Warisenda. Oke dengan kita megikan kata dibatas jadi pergegeman bantah, Ibas perjumpaan tas kalienda, mariras kitar toto. Bujuri seken kaiman bando, o Tuhan dibata, Bapa si perkuah. Malam kalate kami ngejapkan kelengate indula penahar lekam pak kami. Ngoya rarak nduk kami krina seitun. Bereken nduk kami gegesim baru. Kesehatan si prima. Guna bancika kami ndalani wari-wari kegeluhan kami. Terlebih pe ibas Pak Senda Tuhan ipejubang kam kami. Ibas jambur seitun kami. Pemuro ate tedah kami. Bagai pe pegehi kami arah katandu. Kam dage si mereka gegeman kami guna ngasuk kami ngantusi katando indah terlebih pe makai kenca di tengah-tengah kegun kami jadi ampang-ampang kami gelah menang kami ibas ngalakan kerina perbewen kegeluhan ngerana dage kamu Tuhan sebab kami nggo sikap megiken katando ibas kelar Tuhan Yesus kami ertoto amin. Seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus kata dibatas jadi pergegeman bantah ibas perjumpaan tas kalenda ibuat ibas Yesaya 22 ayat 22 baginda nina ia mesimbelinna kuasana itu raja kesusuran Daud ia mesinjemak kunci kerajaan kais italangina labanci isepe nutupsa janah kais tutupna labanci isepe nalangisa se ijenda pengogenta ibas sada daerah li skala perberita si meriah si tergelar Frank Jenner ia perberita si meriah si unik ia asalna George Street Sydney Australia nari ibas kebiasaanna guna mempersingeti kalak si deban beritakan berita si meriah tiap ia jumpa ras kalak si deban maka ia usur menyapa kalak sedeban ras ngajukan penungkunan baginda nina adi mate kam genduari kujange kam laus ras ija kam pagi seh rasa lalap nina jawaban nanina emkap surga entah neraka nih. Coba renungkan doa enda Tuhan si masukam bagaida menina Frank Generendandai mankrina kalak si jumpaina labai tehna ngomdala kalak jumpaina raslai tehna kai hasil ibas ia ngatakan entah penahkan penungkunan bagai pe mereka semangat man kalak sedeban ternyata arah kata-katana si sederhana arah penginjilna si Yuni Enandai maka terem kalak ngalaukan Tuhan Yesus sebagai juru selamatna bahkan lead kala jadi pekerja si full timer kegeluhna emkap guna melayani Frank Generendandai ia makaikan setiap kesempatan silit baik waktu kaipe, waktu perang, waktu damai, waktu tenang, waktu susah, waktu resesi, pokoknya setiap waktu silit
ia la pernah bosan-bosan, la pernah ia undur ibas ia nehken penungkunan bagai pegegehi kala sideban. Senina aras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Arah ogen tandai maka ikatakan ia mesimblina, Tuhan mesimblina kuasana itu Raja kesusuran Daud. Ia mesinjemak kunci kerajaan. Kai si italangina labanci isepe nutupsa. Janah kai si tutupna labanci isepe nalangisa. Mungkin kita setun ibas peralan kegunta ngelabuh kal kita. Siakap lanelik penampat deh. Siakap lanelik gegehta pasti benenari me kita. Tapi kopeken Tuhan ai erkuasa ku tengah-tengah kegelunta. Ninandai maka adi enggo talangis, adi enggo italangina maka labanci ise penutupsa janah adi enggo itutup na labanci ise pe nalangisa. Enda nuduhkan maka di bata Tuhan Yesus Kristus tuhu erkuasa di tengah-tengah kegelunta. Kita manusia labo kita engkuasai dirinta. Kita manusia lah ngasup kita engkuasai dirinta. Tapi Tuhan ingin ta ngasup ras ngerencanakan si terbaik ku tengah-tengah kegelunta. Mungkin kita bebas pelayanan ta siakap pelayanan ta la maju, la berkembang, siakap pelayanan ta enggo hambar. Tapi adi bukakan Tuhan dalamnya. Adi bukakan Tuhan kesempatannya. Emka waktu si terbaik diberikan Tuhan membanta. Kesempatan si terbaik diberikan Tuhan membanta. Maka ise pela ngasuk nutupsa. Ise pela ngasuk ngolang-ngolang ngisa. Tapi ina Tuhan langanina. Langai bukakan Tuhan dalamnya. Maka ise pela ngasuk artinya memberikan dalan membanta. Kopeken seni naras turang sini kelingin Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas beritakan berita si merehe. Maka baleras Frankie Generenandai. Ia lah boleh latar belakangnya. Lah boleh latar belakang teologiana. Lah boleh kalak si artina pentar. Ibas beritakan berita si meriah. Eka maka sederhana kalau dengan artinya ia ibas memberitakan berita si merehe. Sungkun nak kalau sideban. Adi mata ikam gendari. Ku jangan kam serasa lalap nina. Ku surga entah ku neraka nina. Rasnina tole si uni ijena maka coba ukurkan nanti si entah ku jakam nina. Bujur dibatasi masuk kamnya luar biasa. Kuakap jarang-jarang artinya bagenda kala artinya meritakan berita si meriah. Jarang-jarang kala sideban artinya guna nginjili turang rasina ta sidebanai alu kata-kata si bagenda rupana. Tapi kata sederhana nandai, pelayanan si sederhana nandai adi pasu-pasu Tuhan. Adi berkati Tuhan, maka tuhu ai berkuasa, tuhu ai banci artina ngubahkan entar bahan kala jadi percaya man Tuhan. Bukti nandai sida. Maka kopeken idarat maka belala kala enggo tobat arkite-kiteken penungkunan Frankie endandade. Ise sireh kubas inganandai pasti isapana pasti sungkunna. Adi mate kam gundari nina. Pasti bagaina man kala sedeban. Maka ia mungkin lebih dari 100.000 kala engkau artina ijumpai naras ngerane sebagai cakapna. Rasa itu erbuah man kala sedeban. Jadi adik kita sinar turang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Kuakap laneli ala senta guna lamritakan
keselamatan guna la beritakan berita Injil berita keriahan sebab ngoli contoh dai MK Frankie generan dai ialah perlu sekolah, ialah perlu artina latar belakangna ahli teologi, tapi ia hanya menurut kehendak Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan ku tengah-tengah kegulna. Adi kai P11 kenai ipasu-pasu di bata, maka tuhu-tuhu arah pelayanan pemberitaan firman Tuhan si tuhu-tuhu sederhana, si unik ya, tapi adi berkati Tuhan, maka tuhu-tuhu ulihna luar biasa. Maka seni naras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ulanai kita tertarun-tarun, makaikan kesempatan si berikan di bataman banta. Sebab wari-wari kegelunta entisi kap ngenca. Ras wari-wari kesempatan man banta guna kita meritakan berita keselamatan. Kap tugas ta kala si engkau ngalokan Tuhan Yesus jadi juru selamat ta. Kita harus beritakan berita simrhai. Ulang adi ibas kita berita simrhai, tapi si palirkan kaman kala sideban, maka turang rasinata sideban pe banci ngalokan keselamatan ras arasye kuakap malaikat isurga resurak-surak sekala si benai skala silane di bata engkau banci selamatkan, maka artepuk tangan kerina malaikat isurga bagi pe kita kerina sebab tambah teman tak sada kini teken si percaya man Tuhan, si mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kegulunta. Selamat kita bersaksi, selamat kita berPI, pengendas kita mandi bata, si pindau pergegeh mandi bata, maka ia pengasuh kita guna meritakan keselamatannya alu berbagai-bagai cara si engkau isikapkan di bata man bata. Tuhan Yesus sinampati kita. Haleluya. Meras kita toto. Bujur o Tuhan di bata. Ibas Pak Senda. Ngoi petangkas man kami karena katandu. Tugas kami kerina kala si engkau ngalaukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Mekap guna meritakan berita keselamatan. Kami pe sebagai sautun, ibas kerina kelemahan-kelemahan kami, ibas kelasempurnaan kami, ibas semangat kami sikurang rezeki kami sikurang pe. Tapi laai jadi alasan man kami guna la meritakan berita keselamatan. Erlajar kami arah Franks dan Dade, maka ia melayani alu cara si sederhana. Enda meyaminkan kami tengah-tengah kegulung kami Tuhan di bata. Gelah kegulung kami enda pe ibas masa tua kami pe. Banci dengar kami jadi pasu-pasu manturang rasina kami sideban. Ibas gelar Tuhan Yesus. Sehingga ngalami sal dosa siban kami. Rasim bergegeman kami guna ngalami teman-teman kami sarampak kami. Reh kami ngendeskan toto kaiman bandu. Amin. Setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus sehijenda perjumpaan tawar sendah. Jumpakah kita ibas kesempatan sireh. Tuhan Yesus sinampati kita. Haleluya. Amin.